Ovi valjci višak izbace van, ali u strukturi materijala ostane te aperture, dakle ne smije biti previše. Prvo budemo ga naparili dobro, mora biti dobro napariti, jer onda možemo neke s njega raditi. Ne moraš ići u teretanu, moraš tu bildati, znači k meni, moraš bildati. I'm living in a kind of daydream. I'm happy as a king and foolish. Obot je krenuo 1935. 74. sam ja ušao s tatom u obrt, on je iza toga išao u penziju, ja sam samostalno nastavio. Mi smo obračunali vrijednost nekakvu nabavu, svega u radioni i to sam sve obavezao mom ocu isplatiti. Mislim da se na takav način treba i raditi, jer ovo je, ako nekaj dobiš za badaf, onda to ne cijeniš. It's just the thought of you, the very thought of you, my love. Najzlatnije doba je bilo konac 50. godina. U Europi je bio taj takozvani Robin šešir koji na neki način naličio na šešire kakvi su prikazivani kod Robin Hooda. To je bila takva pomama na tim šeširima, staro i mladoga je tijelo imat. Mislim da je bil ideal ljudski kad bi čovjek bio zdrav da radi, ali cijeli svoj život. Jasno da kapacitet rada pada i da to ne ide, ali se čovjek bolje osjeća i zdravlje je to 100%. The very thought of you,